To už 11. pošore predlog zakona o zadrugarstve o 24 roku i veljiše nazdavajú, že tot 11. i vojde do skupštinske proceduri za rozliku od prethodnih zešaca. U Vojvodini, ktorá najzainteresovanša, že by še zakon konečný prinesol, postoja okolo 600 zadrugi, a već je jak 108 zešat zainteresovani, že bi še društvena žem prevedla do zadružnej, co po teraz nije bilo možljive. Problem je bio način rješavanja zadružne svojine, odnosno prevođenja društvene svojine u zadružnu svojinu. Tu su bili jako zaoštreni suprotstavljeni stavovi. Ovo sadašnje rješenje u nacrtu zakona je zapravo najviše u skladu sa zahtevima zadruga i veoma nam je drago što smo uspjeli da postignemo saglasnost sa svim resornim organima, pre svega sa Ministarstvom poljoprivrede, tako da sada imamo jednu usaglašen predlog i nadamo se da će zakon ovog puta biti osvojen. Bez svoje žemi, ktorá bola prevedzená do društvenej, veľi zadrugy nemohli pozitívno dželovac i veľi prepadli. Zadrugare veľa očekuju od novog zakona, bo su bar u neravnopravnim položenju u odnošenju na drugi subjekti u poljoprivredi, od subvencionovanja i raspolaganja za žemu, po nemožljivost identifikaciji jak nositelja ruralnog rozvoju. Rozprava še predlužuje po 22. september, a potim predlog ma pojść do skupštini po švitkim postupku.